Ebusiafo eha attention TV na attention ladies chat room bre ena aso yi inti sa radio so sa na wudim se ema nkomo ena ye ba bedie ye ba behwe ema ye suban bi ya ye dan na di ewo ye fi ahodob de nti a ye dan sa suban no edi ene nkomo no me ka cho se be de yie pa enti nyabotre ne sinkonya na ehwe bi ema yen wo hwa na wo share na o subscribe to Attention TV YouTube channel no said ye be ya da bia ye drop ensem fofra wo benya bi ahye na wadofo nso wa share akọ amomanya bi ahye Facebook nso Attention TV me amede ensem ye ebro na se me di dwumade ho chiame me din ene Racheal Obaapa na edwuma ko bi adaroma da wo mo so ya asne sika fam e ma yetena se yetimi eto yebo relax ye pa de ensem no ebrel University Foundation bronya na ebe enwisia mobrowa wo mo nso esesebi wo mu didi na wo mu enya bihye enti wo ntade de ye dada de ye mono eye sika nso na wo de beba na ase duane bi na wo nso wa bomoden se obefre University Foundation na homatrofo iso 0548 302985 ena Natis Cosmetics and Boutique Wamonso sebra nipa de ho ha se wedie no ekasa wo yo ba we de na se kasa ma wo yo be man so se wedie ne kasa na ho ye hwam enti se eye enku papa ana se perfume papa de ho na se wodi wani eche wo eche akwan ewo ablekuma tarazo agape ho na akwa wo be hu no ablekuma agape udu ha so kwa tarazo ube hu se Natis Cosmetics and Boutique wo ewo ho kama nti borura ho na de a wo pe bia no ko na ko penta de papa eni enku papa perfume egu ho a ofiti krotia na uti ana se wo ho nka nyina age afiefie mu eho na wo de wani kira wo benya bi frɛ wo mo ahomatrofo yi so 0242 631620 na enemeni ababa awaso no na eba bedi dwuma ye nkom a ye ba betwetwe no wode enku ana se sradihwam eba bebom amana ye de yie pa Mami drowa frichi dodo na efrene Laurentia me mo akwa ba menua bejo so menua ba e de no sanja ba akọ anase mama law ebusiafo se de abeto bu no mama law na Attention TV de munim se yetena se na yesim konwa na nkomo na ye de ba no emu ehwam ye pa ene ye hwe de nti a emma ye fa ye nkununom anase ye nkanchemafo achi eye sikani bre ana ye honama kono boni bi ena ye yen mami droa edien ena ebema oba woni ni kunu ana ase ne mponate wafa ne chi Obaapa medase na ensemi de menka ne se eye asemsebe se ne o hyase no enema bebre ena ye ba be discuss na ye be ka wa hase ya ebe boa ya nkasa ya brabom ni asetenem ne di kan relationship kra na se aware no aya ye mindset na se ye ntiase ye adwene mu no se na ye tiase se relationship ansa na obetu anamon ekọ relationship mu no wontiase ne sen ofie se bia wanyini ana se bi odum pempen so bia obi eye bi ntine wonso wuye bi se wonnim nimdie ana se wonnim se obesifra kra wo ho a wo relationship ma ya eye difficult ema first yanka no say maturity ne say ultimate born ho so like you are matured one kasa ultimate decide you are decisive on your own won't na hona de bia say me no ti hey ana maame unye say ana maame unye say ye push you say ye bibi ultimate decide one kasa wotena ase na hu sade we na mepe ade we na mekofo yes ye do bi be kana ntie enye do bi be kana wutie e wo say we ye matured and son we relationship anya sa wunye rema do bi be ka yodo na de wo ko sana mo na wutu no say ye ana say enye no na ede wakwa kodu ba bia say do bedu say bia wo ne wo kanche ma se na wodi kankan na say bia wo ne wukuna na wo yerete na bia say me no e ya adamfo na maba mesi ya hwe movie kuma se yonko nokre ana me kunu e ma me 20 cedis a day me de ma me 100 cedis o sa de ne hwe wotrim
susu ehunu say adwuma sei ana me kunu eye as ebiku asa na obenya 20 cedis krampo no eye den ma no but because unya matured nti wadwene mu endo ye ha maturity say wa obi a wadwene mu edo wadwene mu endo ye nti no untimi decide obi ka so de 100 cedis na o se chinchina chi se me kunu benya bio se wonya bio o so nya 100 cedis ni bi ma me na je se wo ya ni bre no yes ani bre ka ho e se wo yo bi a unya matured a uhu se bia se wa ye uti sokoya uti ha ni me kra me de kra mpanya feo me nya oba panya akwa de bia meye eti se ne etie bia sika ne so ameni bi ntene me yire me kanche mana se me kunu no abaye o hairstyle ni bia mame ana utopi ye feo wow ya jeans we mi ni bi pabo we mi ni bi ekwan kura me fa so amenya sa ne mo ebi dia ye me ho no me fa so eni bre bone se ni pa ne fa akwan ben so fa akwan ben so no nya ye wo de wuni wo de ane se wo pe bi na wo de aye wo ho oti ase na chese wadwene mu endo wo sa ye nibrefo enti enibre ana de ye konkodru baabi se bia kwan kwa me pese me faso na me ye shepe sese ne ma me nya kwan ye shepe no kwan bia me faso amenya no me so me faso na manya bi eno na nam so ede ntawantawa ne wantwi ede badofo ntem no esa nse mi ni bi na waba ba jire me se chinchina me pese me nya de we se bi nti no ana me ni bi ana wo benya na afa de akasa de aba ene me so na mefa me ho adwen na ne makohu se ebia brother we o sika kakonda ka mu ni ade na no fa me ho se sese aso ka so ye rent se wa rent you se wa ye den you wo dia wo ni obeti mi asere ese aka na abusi ye say bi kro akobo makwa na danfo videos ma me ntwi bi wo dia wo ni wo te pepe na se kwa de pepe no egbo aka ne kura nyina omunya te pepe na no atwa nipa cha ofre me se wa afro so no kre enti eni bre bone ana se ni nyina do kwagina maturity no se wo obi aye matured na se wadwene mu edra wo ne obi ye no sha dan ke o hu ye mpo wo dia ni se wo di ulem ne obenya bia ni wa okay with say you once di kwa na obenya because who nim the kind of adwuma be ma na ne wo ho no oye etikakra na obenya ma na anianso nso ka ho ya wo no wani nso ne awo but e was say my ni so ne wo se na otie bia e bia wo feel say wo ho nye fa na se be wata we nye fe ne e bi kwa no bi so admire with the way I will looking no say ewi ase de sa de obi ate bia obi ampe san enye sa anka se de nyankopon aboyen yi ye sori a yan kwahihye eyelashes yan kwahihye more yan koye on team ma se mana yan na de bia say add value to ne yewo which is very bad enti no say e wo se wo ma wani so ne awo se ne eti bia wo se wo ma wani so se ne be ya enkonkoba se de bia no in a relationship na koye ntokwasem ene ade because of the bia pese wunya enfanye wo hu ti na ni nyina nkanfu ano eni brain ti na mama ye fa ye nkunu no ne eni bre esa so wo se ma me nya kwan ye shepe nti se ni kunu ni le bia ekwan ko no be fa so no so be shepe ti ma me nya kwan be fa so na ne wakoko hye minister bia na se panin bia wo no woni sika bia na ne ja wako na ne kwan no be fa so be nden so be nden ne bia ne so be ye shepe na wada ka ni mu bi abusia yese mam drowa o se eni bre na ema no bebre efa wo mu ekununom ene wo mo mpanafo achi se bia wo hu se asoma asi kita Gucci bag otoni boutique e bia 150 Ghana cedis ukita 50 Ghana na akwaka ntamantoa ubenya bi anso chinchin ache eti eni bre na ema ni bebre ebo sa abra bonin na ye bisa se oba woni bema mo wo relationship ma ehu behia se uso bema no asne sika famu na esan se bible mu no wo hwa na nke mema nyi momu na bre ehwe ma no na mo te won so sei no ase oye pe mema ne se oye kwadwofo e na oba we die on support me ehu hia se oba support bema sika famu na me da se Leti ani se Bible man kasa no kra no. Nyankopon ka se be ma besa na ni mu fifiri. Na odi ahwe oba, wo besa no fifiri wo. Fifiri na besa na adwumaden ya wo beye. Correct. Na wo oba ne nso so no de ne se aboso me nkura kwantuo no. Be ma na on de ne so support wo de wo nka ho. Because nyinse no na wo kura na aboso me nkuro.
na da kropa no ka no Obaapa me no me no nim say enye betesa enti no na nka Nyankopon hyehye die mu pa fiti abode hyase ne die na nka wo se be ma na se nimu fifiri Oba no ye be ma ne se so boafo esan se time Nyankopon from the Genesis ye hwe creation Nyankopon hyase bo ade na Nyankopon nim se ye benya enema wo nyina to di can provide bibia wo se nipanya nti nipa kra de na ka Nyankopon eka akire ya wo bo Adam ona se e wo se wonya wo se so boafo eti kaye ma de e kaye boa mema no enso enei Oba wa nkwa ama ye de wanimu ye fom enti na kokoba se wo se ensa ko na ensa bo se na e ma ka se be ma no a e ben Oba nso no a e ben no sa na se si e wo ho no bibia esisa na onyini se eye se wiase na di na aye ntina etesa economy ne so ka ho economy ni mu aye din enti se asoba wutifie na be ma nkwa oya make ni sika ni so awa so ne ye awa so ne awo ma mienu miensa utua school fees rent eka ho uja utility bills and transportation some kra nya asem totoa ene ho strike finance ya na no ada de omko yi ye yankase ni tuamu bi ne esisi ye e won kra ye nine na ene ne ubeti na tifia blekuma e de akonkran de ana ne to de wa o ye adwuma wa kantamanto a ubeti na nante afi ablekuma de akokanta amanfo nante ayo enti na ye ewiase ya ayedin enti na wo se uso ha na be ma ni suso na ndeja kakra na mo komani because school fees kura ni asem ketwa utility bills ni asem ketwa ansa na ho keka ho ni asem ketwa enti se na be ya mu nyina mo ho be han mu nti e be ye se ni oba bodwo bi kura wo be ye na ni esa opeso ye shepansem ay ma me nya ako a e da wuti no una ayi kakra wo da akwa na se bia wo je nchin sika udi je na sika no kre abedi eni ubedi sika kwa ye utu kwa ye washen ukwa akobo ho anhwani ukoto shoe ato ya dan sende se ne uye adwuma ana wo kakra wade a obetimi aprovide sa na ma we nyina na jabe ma ne soso no de kakra wo benya no wode ahwefie se ne be ya mu nyina mo ebe han mo because ntoko bu ho no ma eba me nua ba ense de anya asem kese bia o ebia mi ke be ma ne sika to ho no mo dwendwen ne ho an na wonhwe unse mitiri ho ayi kakra nti na wo ye na shi onimpa so otiri ho aye tan enso mi ke kwa be fa so itop mo de sada no kura so ya asem bi asa de obisa na so mi sa na botre kwa so o de abufu obi na bisa because won se be ma de na asa de na asa de so ye wuti obi bia e de ma nti no ba bia mre ne keka kone de ewiase aye den enti se ne ebeye a ye nyina ho be han ye enti ne beye se wo bia be ne kakra oba wo ye kakra be ma ye kakra ene se 20 cedis no ade be ba wo so de 10 ba ye 30 na asoso na etimi akwa nim se ne ebeye a bibia betimi aye kama na asesa no so mu awu kakra e de ama na koye ba afofo sa de a aya na ye den wa twempra mienu ne miensa bom da bi anya na ye awanyi wo siso no SS time no ai un say SS time no e bani mu ano ye tu ye fu aya ni ye ntie bi ase utimi enya se bi kura na wo no amo da na bibi wo twempna wo yusu wa adwen jiweje wa ye bi da as a matter of fact kanoklo me kanu ko say me de oni mi dada enya se me kasa me kanokre na kokon ni me dance ni me ne de si me no so bra na me ko school no na ne se because come dem pna pa dem ntwibi enya sa hanti na make asa sa empna sa wotwi se school mu wa na outside school teacher ni o edien yo obi a oni mi bia obetimi attest Facebook fo obetimi attest de aba se bia na mi ko school na obekasa ne girl ne me se me twempna fiti JSS ene bo school ko akoye din ni wudin me ko JSS e wo Begro SDA before me call Ridge Secondary School. Obaapa Christian. I wanna me call ye. We na mba Kofodua. Kofodua me down more than 3 years. If you ever seen Kumasi Samba nti obi a oni mi a wo hwe ye bia. Matena Kumasi kakra, matena Kofodua kakra. Kwa matena Begro Accra ha sense nti obi a oni nde nti me testing kasa kama me call school no. Na na me twempna. Ahwefo, mwani mu a eti uyi a ye ye bai.
Be we secondary school 2007. Any 2007 fu abonko Ridge Christek. Sadi yesi ye twa dite wa ye frɛ mo aspirant fu asem ne ye kai. Monsha Laurentia Dra or say what we didn't sound the train. Any mammy secretary net way. It's a wa muko school, wouldn't him so then I train for a pay. So ye teacher, saw any mate, saw any senior, saw any junior tested. Would you actually go as see? Na Fabra. Na yenken kan e bia na control enti na tell say you say true force na dance no about enti mun testimra ma me na me disi manu so nyina ne say me pese me wie me suku na me nya da chipa bi ansa na meto na mon say me relationship why because enafufu ana me ye bia me nhya da nya na fufu bebre me ko suku a me wa ma me ne omumengo but me ko fia mapon what you say good and me share ma no more relationship ma na dem mo fam na me de me ho show mo o show mo say if I were to be them there na nka meye because as early as uko school JSS and I say secondary school na o parents and provide them out ye to bibia dem unya adwuma bia secondary school adwuma be na wo ye unya adwuma and two parents and provide them out na wakona school no so the parents provide them no na mako na mo dem minim sesa na mo tempana ntwe na so because me na me nte ase oh sane e bia be ma no no fia wo me kan e bia ovri ahwefo manimu a we bro no na me body akasem me fa ni e bia oti sukura e na eba be ma isu trasa ako wono wo ba okose ko no akofa trotro ni yakosiu usikura mpa wasan so awo ne ma de free junction so akosku be ma isu trasa ko papa bia ne benz ni range abesi nti ono ska ofie nti wo de ne ska ofie di bia na de na wonim se ne times e man bi mpo so na sponsor me ma no mitimi hu yes ni bi obitimi ye milo pa no de on fan so on fra o de milk ba ko no de agum no de mix na me na me ka kiro no de akoma ne boy entina me ntini omo ye na se ntana ntse se me involve me hu ne be ma no fit transfer ko be ma me fe be bro ana ye de ma ko to Christek ho me ko me so me troubles bibia me hia bi ewum nti me be de wo be ma ne ho sister yo enti ene ye bisa ye ba no emma ye ba ni mu anase yakosu akoma ni mu a se emma oba e bia wo mpanafo be miensa kwasi kwabena kwadwo memfa ya nsoso na nye nan wono mu nyina enya empamu nkita hudi a etimi ema wo ba no ahoden a ewom ne bafoma na me pa che se timi mamu bie ma wunya wide vagina na vagina walls no etimi nya effect bi on no uji yade a ubenya te se ACIs ne to nchen a ana ema ye wo strategy bi wo kwa yetimi use tactics bi yetimi use ma ene ompanafo be du no mu nyina be dan so still gina na so pampe Obaapa say do we bi sabi o we bi sabi papa anu ni nro na adoso aye ton wo manga na mu he ade ti ade ese nyina yeto no so yare na adoso e ma ade na doso e ma ni mema de na be ma wayi mu aye sei yes ni aye sei ni de na ahodi ni ti ase ni be yesi na wasa a community do long journey but according to doctors almost say a normal one no wetimi akwa by 20 to 30 minutes doctor ben no any doctor for the baby I can dey me so me hwe bo say yes recently wa kokra you cry be 5 minutes advert dey me yes wakwa broso e be 5 minutes I say 20 to 30 first one e be second one e betimi acha ko do it okay say ne metimi abo science dey be as for ba wakwa ye recently yeah, doctor be now one of the stations. Okay. I think this week yeah, and I now work on and omo exceed 1 hour, 2 hours near then yeah abnormal. Nti be our for drubi. Sir. Nti wo ba no. Nti wo ba no so ne say na be mu number meet mu target nti no we fa no we fa na mu de asi ani. You see. Me can free kwabna ho na no kwakwadwo. Sister wo je den. E dey na wo ji wo wi ase. Na wo ba ofi we ho na ko na da bi na ye den so wo benya iPhone ka dia da bi akita obenya mpawo pa bi ahye wo ba
Ene ye Nyankopon di ye ho yawo no. iPhone nti ufia asemesi wana akobe nti wana akobe ho no. iPhone na obenya kitanti. iPhone is so mobile. Mami nka se na wo kache na wo bisa se the number of sex I will find a bemo was na with different men with different sizes. Yes and no. Okay. Yes and no in the sense that and the sense kan ya we dey na kan ya na mana kan ya ne wo because maybe any ho no man I ni so say akole bu on the kitam na tikitoa so Nyankopon ye in such a way say time ne so na ba e ho no mu bie na wabesia akona fe in a natural way say Nyankopon timi siesie ho no na fe and one of the say yenya specialist in Belgium betina se na wo mene ye because I'm not so much into but Nyankopon efa kwan bi so bie ho se na ebe ya menu so akwan be na normally no ana say bia se na ebe ya obewie ne ho no so san akatum kama ase de mema ni bi nso kasa ebu ho no mo a eche ebu onso so a enche because we chintie ono nim se wo chinti no oti adro e no ato oti adro bi no ato oti adro ke no ato no de ye no de hye enso sister wo be ya akosi da ben wo be ya akosi da ben na wo bre ho ana me de matter se e bia emba oyo oba na se wo se same ma huduro mu a kofi banestan ko kwabana de yankusika fastan ko bia stan ko bia so ne size of ya wode ba so etimi ema wase ho no egojo because obia ne size ebi mu oden ebi mu omre ebi sun ebi wa ezisa ye de na onu so bu on so a once ono na fedro no onu wonke said na wo fam ono de kwa be fa so be reach ni orgasm na no all fast making ni pizza ni akoko bi a warre no what are you talking about yo eden na be ma oba se abufu aba oni wukunu ana wo no wo boya kasakasa na oba timetene ne nsa ebo be masom eden ku abufu ana ya na odo sansem no hunu aya na ogenesen no da say ensem bi say na ya meti ana makasa me de me ho ahye san ni panishu mi say ya me anka den anka meye obu onu ma e wo se na e wo sifari act to assembly efa assembly bi amame wo be hu ana wo beta bebu wani eguso no the same assembly bi amimi hu a the way I marry act towards assembly no wo ka say Mame, Sanya, who reacted to a same way there. I think you are going too far. Okay. Yeah, nyepe, obiane send you osifa who are some fan. And there been some near me, ben who a boom many a gusono, who are won't mean boo and inguso. What I say? And see, we form a relationship, but some obia who near or penny near obimpe. One thing about a man as a man, I say, yeah, me funny me na hypocrisy, kumini padasani. Hey. Yes, nyachum. Mame, nyachum na ekuyen. Once I make sure for na me do one intino. Me pretend pretense, me pretend say me ye good. I dear me humble befono. Me reacted that. Oh, no mabu mani aguso. Therefore, oh, mami drive you okay. Mami nya kwando you okay. Now along the line now, makwa dum pen so be our risa ma bamu ni ade no. That is when na suban kitinkiti bi aye hide ya no. Ana suban so de say ni nsen. Wontimi mfensie, wotwum tan be pe obi na bo ne no. E ho na be hu say bibi kitu bi ana miri bi obu wani gu so no. Ase asibie. Na suban wayi da ba ko adi. To ho no ma na enya similar ade na ye twempna si ya uhubu wani gu na fe de what happened. Ana asibie ma asa o react na fa say bibia be abnormal nipa na mare no ono ni nipa na me share no some years back na that is when questions be pop in ebedu won't aba feel say bi obi na a2 partner na futu bone ebi adamfo bi a wanya ebia ni parent bi na a2 nefo because won't ase say me share nipa no na on behave say why say sisi na yaware ni momu no enti ase bi nya djuma wo baabi. That is hypocrisy. Yetimi lead to no. Into ni panishia. Now you'll be our kuma bema. Me who say me kuma bema. Oh yeah, dear me found him chow.
Oh, it's true. Iti eno na betimi aya ma oba tene sabo be ma. Me na me ka kire wo. Because ade bi wo ho no ma na me na wo twemplan wanye. Enti wo ye ma me a say you strange. It say that time no, what push me to the wall say bia me koko na ba ma bia ebe lead say bia me slap me na fe me na ba no ho so. What you say? Me po me wi no he be ho say e bia me din kwa asem sabi anase bia ne ma ye ne ma anye ni ye but na nya wa. Etu ni nipa ni san a mani hu sem ya wote your real character. Mani hu sem me de me ti say bia me de me ntimi na ba ma ba ko ho. Ebi ebetima ya spiritual ade a ebetimi ehu nyame nipa bi a wo de ebetimi abo mpa me na fru because one thing about ye ni say mass ye twetwe mpana ne ade ya na ye hwe physically but ye hwe the spiritual aspect no nipa bi wo ho no ma the moment on the be have one sex ne nipa bi an be have sex bi an the spirit e bi aba wo mu and spirit na aba mu say papa say ye born ne ene wo anya affair etie bi a what chimple be 10 years ago nipa no honhom ne da so wo mu a che se anamo bu no bia na wonte sa but the moment on nipa ne nya affair no you've come into contact with some spirit bi a belly do to bi a wankasa kra enye wo suban wa hu enti sometimes say nipa ne be say nipa ne be have an affair e wo say yenso ye ma ya adwene mu da hu say nipa sinesi what say ana what is in spiritual background. What you say? Because I know so better na lead you to be ya na sade ko de na ani mu. So what you say? It's that spiritual and say and no so ye kwa sorry a ye bon pa na dealing with spiritual aspect. Yes. No. Because e di na pa most marriages ya e breaking na e yes anyama no. Nipa be on na have affair na the spirit bi e so mu a de wo yes a. Eh. Oh yes, e man be brave amasof on intestinal. Prophets in intestinal. And we the prophet Eric papa. Yes. Ye be ba hode no abetwetwe saa enkomo yi se usi so da oni obi enya empamu agro ngitan di a honhom fam no twaka bi e wo ho ana. Yes, I had dream pa, I had dream no before bia oba na be ma betre ne nsa wo oba na be ma so no. Eye bibi na asi a bo adwene ebu no ma obebo wi ase na ni aba no ho so. Wahye na bufua ma bia ne asa time all ye ne kwento no bu no ma obeku ne ya no beku ne krowi owi ose ya bronsam. Sa bronsam na ebehye wontimi an control ho pe na aye bibi e ho. Enti sa woni be ma na obehye mani hu the real you. What you say? Mani hypocrisy ni nyo. Me ma oni mi say me cho say mi say na mi tio. So that ochina bi ni say me ya enya won say maye. It is true. Yes, the devil you know is better than the angel you don't know. Okay. And it's better so when who said this is the real you. Now koba say oba hiding your man maybe na fe be do baby a. Asa wo kwa enko wo san ya ensan no. Waka sensemu. Anya nipa we na me hu no no. Yo. Ahwefo ye be gina saa ensem we so na ye twa ye ho sima aba ye ba ye the fashion na ebrewo e wo dwumadie yi so. Make I will say attention TV and I will share chain. Ye try who see my basisia.